Ya apa lah, Bro? Diwaca kowe apa kowe tulisannya? Jemblem. Jemblem ya. Kentaki ayam bakar. Ayam goreng. Oh, ayam goreng. Nah, kowe minyak ayam goreng kowe. Ora ayam goreng, Bro. Iya. Oh, enak berarti ya. Enak sama apa kowe? Apa kowe? Jemblem. Rasa apa? Ayam bakar Kentaki. Ndek. Kentaki. Oh, Kentaki stres ya kowe? Iya. Wacane Kentaki apa? Kentaki stres. Ndek strese. Oh iya. Oh. Kisare apa maneh kowe? Bon-bonan ya? Iya, bon-bonan ngutang melone. Berarti ayam bakar Kentaki boleh ngutang. Ya, coba dinom dibuka. Dicipi. Rasanya kayak apa? Tenggak kowe tenggak. Mau tutup bela, Bos. Iya. Rasa apa jajal? Rasanya ciu. Ini merem. Rasanya apa? Pahit. Lah minyak bekas Kentaki sih ya. Kayaknya iya ki. Ya. Melune anu ki. Restan. Enak, Bos. Aja. Wis. Wis, tobat ya. Wis ora. Orang ngambil minyak Kentaki maning. Mau. Bon-bonan maning ya. Iya. Ora enak. Wis.